ebusian for aha Ghana TV mesra like, comment, subscribe, turn on notifications so that anytime videos of this nature are uploaded. Ebusian for Sammy Gyamfi. Semre Dania. Se abai sisa. Na subeshi. I me tina se na me home se na nyama be cause so Sammy Gyamfi no ya na ne hu kura ya me mobile in advance. Because he's young and he has so many years ahead of him. And to imagine say, cry say MPP about by 8 years cry. Sa 8 na my bet me esi. Yoko chiwe we are. Na yo di ako FIC for chiwe we are. Na di ako CID for chiwe we are. Na national security for bechiu. Ah. Sammy Gyamfi. Oko PMMC honum no. Wapam apam even go for amuye national service for. National service. Nkola amuye mu national service e PMMC honum no. E say ya friend gold board no. Wapam omu nyina. Wapam omu wie no. E na omu take your omu time. If you fan crofo 300. Baku 300. Ediko gold board. Na mutu me fan crofo baku 300 na. Still gold board me boka. 500 million. 250 million. Say na IMF be catch there. Enye sa. Yo. Ma fam crofo 300. Epam national service for. Every PMMC honum gold board honum. Now, despite taking the part 300, mutimi boka biom. No problem. Move here now. Na makoye renovation. Renovation mutimi to chairs. Mutimi to chairs. Akunyankwa billions of Ghana cedis. Enza. Enyashi. Munkoswa na mudiskanu. Munkoswa ye ni amupe. Sammy Gyamfi endi munim amunye emre no ebeba eye den a ye china na ye frɛ no echekra na emre no beba 2028 beba 7th January 2029 so beba why enti mbo modin da ma se na muye no de bia se na muye ndc for nkoso nto aso why nto aso before let's go and listen to the full story from Yenu Anoma More Movement TV. But before then, ebusian for the studio no. After 2,000 Ghana cedis. I got 23,000 Ghana cedis. Yepa mucho. Why? Now about the screen I say. Now let's go to the story. I'll see the next one. Cheers. At the farm NDC in Babuno youngsters for. What is the laughter about? Say somebody wish that you should be on the street stealing, so that omo na se for na omo de omo, because these politicians, it is the family byproduct that they push to go and be police. Asie dunketia ne biological son or daughter Bia will not be a police. But when him ne brother kwasiam penyin na owo ne kurasi. Wa won kwala. Omo ye damp. Omo ni minyansa. Omo ntimi mbobra. They are the people Asie Dunketia wants them to go and be police. Now even you, a university person, I will struggle say who pay Juma. Anka when you half of or no Asie Duma opportunity nibia. Anka woda USA billboard. Sa papa way e jina we ni kachira wo se. Wona ase na afata se ko na ko wiade. Na ono brother ana ne sister for kwasiam penyinifo na omu we kurase awowo omu kola omu ni minyansa obesua sa ankola no momu e de omu akọ police na sa ankola no wo a wo ye badwe ne ba
nanka wonya chance anka enye ha wo mo nko wi ade na ne nkosia na asefo cousins and nephews na obekwa akosoa omo efri okurase de omo kogu police. They will now come to the street and catch you there as a thief. You are laughing. What is funny? What's funny about what he said? Because village na me firi no. Kawei, ka say, why mo edro? Because I'm na me what village and na LOP girls. Ni ye beba bechino. No die chire mongon sa. Ye pe save no kra but osi on pe odi wo mu etre sa ekono. Na ye nimpa se. Aposoma akotre na ya esi edu nketi ahye no. Ya the for girls aye no. I want to know NDC youth I see a doing Katia. What they for girls and for boys and all the young one. Because I don't understand. Someone mock you and you laugh. Someone insult you and you laugh. Someone call you like a praco pick movement and it's comedy. So I ask you people that follow that party, what at all is your goal? Sometimes I ask myself, what is the worst thing NDC paying for? Anka enfanchiramu NDC for. As long as some of us we have been in politics. In fact, all the worst form of insults that a voter can receive, you NDC followers, you have backed them from your opinion for. Muniminyansa, short memory. Mo president and a kind. Moya ordinary munni adwini bia edamu tiri mu se emani paye. Moya ordinary supporters. Mo president Messiah is the hope on a kind. Mo life eda so to send ye city. Asi edun keti akro ya months ago e na okachira. Someone amojina mama is the hope, mama is the hope. Mama ba penso no. Enya mpabo akro ya na ehia. Enya awura wona udi e na uye den udi. Asi edun keti akro ya na ekasa asem le kira. Moye bootlicking sycophants. To it means wabrabo. Se ube didi. Tu se open kwasiam penyini bi ti se ati edun ketia. Na waka kwasiasem na wasoso ansan na wadidi. Fi kote. To you NDC people. And now it has reached here. Some of you need to be thieves. Your owner said Dinketia. Now sir. It clearly shows that all is not well with you. You are under some kind of strong demonic spell to still belong to such a party. That is the honest truth. That is the honest truth. All of the insults. Baby, a stress reward. A crabby or a callous. Yeah. Or my say, Coconas, you hear a bank or Guomoso. Yeah. Skoku or could you to Saran City? Necessary breakwa. Eja honor catches enemy. Say, your mamma, Mamma, not say, or tap prayer. Me say, and let Okuja to the whole, me say, Aquano. Well, good your mamma, and you must have me who says your mamma, Yansen. Who are going to have a Gazan? Okuja to the Kayo. Okuja to say, or no,
Se wo free jo mama mamu a amamu ne be collapse e chese nyansani ba kopɛ no Aye, ampa. waka ya no no single anoma bi na wo NDC mu a wotimbe condemn say hey e dey say na wo ka no ebra mu ko meeting na wo ayi Sam George ya say wo transe jo mama uko konti ugira ho chei e na branti e transe wa bre wo transe o ka chese won sale enti so okuje to be kan kwase say the whole entire NDC onu ni nyansafo no free mu a wa mamu no be collapse obi ene otimi e be kan ho hwe enti na wa grow wins and onam na onim next time aso obayifo ono de no ono waye bonsam secretary esa ye bonsam no ankasa mu esa ye antonya ma na ankasa no ono ne fie ne sie okuje to ye bayifo to the stand say onye no ma bi o wayire enu ti NDC amamu do mama amamu sesi ano fellas omo a as ministers so afọ omo no most of them omunya Ghana for but it say Ghana ku en hare asiedun katia 50-50 asiedun katia ofre you ofri Cote d'Ivoire enti Ghana sia emfa no ho okuje to woye Togo enu nti na omo say enkomo beti omo ho akoye omo hwan se voter land o se Togo land na enkomo so omo ti omo ho no okuje to mu gina ka ho enti wono Ghana eni na koma so Sam George in Sufi Nigeria Sam George in Sufi Alata Sam George is na me man so na Sam George is Nigeria ni enti Sam George why se kukuru bin why kutu akwawe pa me se wone ne yire ma wa ma so mu wa kukodo akwawe kapo betra na dwada Sam George ni yefuru etankwa jimi kwa wajibe mo ese kukuru bi no ekutu akwa we nkofo we nyina no omuni Ghana at heart because omunya Ghanaians jo mama na nkasa yeni wona jo mama jo boy boy devil ebe ka che se enipa wotete ne Nigeria for so muta ensuo di dwale omoma enti jo mama ye wie ensuo dwale no enti na kro no wona akwa mu no enkante sa enka jo mama ebe wie sika mo hwe opa onua no koto pray ne ba no opa mo nkore ebra na jo mama ne na no ubonse ne odi akiri na jo mama di animu because ade bi Ibrahim mama wo bia ne dia wo ye caretaker enu nte won tibi news no wa shela course sali chale wo mesi 2012 na Ibrahim mama enam ayi cantonment no abobo ne jinsi ano hye wo hye ena no nam ho enne Ibrahim mama onua bedi president ya afepepepe wa ye bilonia na mesi jo mama ni na busuafo 3 ye passe allergy mabutu ba omia omo kompaya omo na papa na se senye allergy excellency abefra MPP me kaso abefra mo mesremo manu si bonya bonimu ase wa beye MPP ni enenka eka yoboyo na elidia awuade ka jo mama me se ko beti bia hua but we Christ time me den kra we say maw okotra radio bia so a busa ayi host no kwasi we mama se DK papa ya se mi musawo say jo mama adena wona mo na feche oto eye koko anase bia wura ho isa mama se wa busa host no so yo me that's why yo ma so why yo why anase me tete ola ba no feche to eti abusa bye that is me just say hit down here ya obi akọ radio station no onko bi say koko ne dua mahama to ade na go boys we ala so pompo ni sio aluminium part time ni yanko you very say best start fi Michiobia Mr. TFI police recruitment you know but Felix every say I don't know platform is obia bra T PNDC no na ya wono ebia na bebrewa nye enwo mo munum kwan ya PNDC FABC Ghana educating kakra okay Ronnie se buy no PNDC the ma muti de PNDC T PNDC o mo de bedane ne NDC no eye papa no koko sika o mo jeje eye papa no koko ekuafo sika o mo jeje that's one. Number 2 na ye osika bi ne e fra no jato 10 cedis yeah
and almost GG's can say, what says can wo bibia no. So one fan ko banka ye ma 72 hours as a 24 hours. So what one first can anko ye ba ofie ni ebe ho a you are in problem. Enti koko say asika na amogigi ye no. E na omode kokoti PN NDC. But nipa bebre nim Hona scam ni start fee enti next scam na o maye na o magigi recruitment for sika no. Sackɛd no me da so obi wo ho. Me de answer sama me da so wo obi wo ho. Okay. Enti in sa recruitment na nkwala ne sika na agi na nya de foforo a NDC for you. Enti mamo ma nya mo. Ensese mo ma hwe me see PNDC SAGG your friend is saying how do you call it beer bottles cartons or see 50 note no 50 CD note no yes 50 CDs note almost AGG beer cartons no or say what more than one carton they see fie no as so the bra buy ayampa me see and me see more plan nema bebro obi a own do system no then he or she doesn't know these stories. Yeah, your way sisters, we know it because he who ye free gadochi. And this has sika no mogigi ye no. And beer bottles or mogigi cartons or mogigi fear man for her no. And omogigi ni na no modi form and no modi yes. And nobody be form PNDC. It is coming na ye can. And ya nena NDC for starting. Yes. Almost starting yache. It is my way be a mama man yamu. Okay. Ya de da ho. Okay. Yes, but me sako back to yama me no kan okuje to abroko onye baifu debi onye baifu oye dai baifu krampe no baye krampe no baye wasasi so bronsa me si obronsa mo krampe no obronsa onye nipa bone za o obronsa onye nipa bone okuje to ha necessary that the fidie no necessary that me yes me bompaye pa say me bompaye say plane bi e be Ghana bia no e Ghana sika na e de toy na mo monfu bi ense so one Sammy Gyamfi ena Sam George omo me ense so bia fu bi ense so bia fu sa plane bi omo fo a on beti omo sape another scam bioma private jet na private jet ya no mu akoto no ye gold na ya pegu ona omukoto ni cheap no aban ni ton ni cheap na ono toye no ena wasa beton no wanya husika emfaso no de akoto plane no enti me se scam na ya de omo no wo momoja mu na mumu nim sa gold no omo ton ye no gold na ya keep say anka price be mo e beton no omukoto ne fofofo ana o me de akoto jet no ena esesi ane bo ye den no ena ya sa akoto I te say Felix wo beton ade ama me fofofo so hu waton ne fofofo de ama me nso ade no pe kakra na o sa ba biom so chale ade na me de ma na ma sa den ena me de 5 cities me ton ma 3 cities na me de ma ton 10 cities de ama o enti me benya profit of them 7 cities or whatever it is ono hu na me de koto play no enti sankrofo no omu ya wudifo ankasa na Ghana for no na sebe omu adwene no etise nkuto ada senya sa ankasa owudifo we yensese yesa mo betena o man so yensese ye mo betena so na mo Ghana for ankasa adwene na da omu adwene ada eso munyane yes enti no bia beka bia no na ayeden eyo mo de so ho ade no obi abeka bibia na o mani age na mo di akire yo so na mo the last one America no Felix ya kanapa end ya di ba be si form ya nhwe ya yes civil won see Ghana da ba ya nhwe ya this time civil will be see Ghana ebetumi aba yes ebetumi bonded bia ekoko na dia metete no yes say aban bia be si edan si ho na workers ye adwuma wom no ebinom tumi call say enye nipa na de banti ye kwa akobro mo a ni apamo ma firi mo a say mo hu say ba bia ye keka kono ya nhwe ya the civil war na beba ye see ebi nsi Ghana na mo no ye mbro ye important chen omo a ebi esi omo kuro no su no yes enti mo hwe ni ye
na akwa bi o platform yi so masa memfa ne masoro ye fe no abe governor memfa ne masoro Mate. oba ho a memfa ne oyala tani oka latafo na eso Ghana fo mu ye memfa ne maso Mate. memfa ne maso oye kwasia mu kwasia pa Mate. yes Mate. memfa no ma wie me da ase.